Hello and welcome back everyone. I hope you are all doing great despite the COVID situation. We all know that it's been a difficult years. However, the situation it may become, we need to adapt and move on to our lives. However, I advise every one of you to make yourself useful at home and try not to become a problem in your household life, okay? Help your parents and guardians and teach yourself something every day and not waste your time, okay? Time you will never get back. And for today's lesson, we will move on to chapter 2, Understanding Secularism. Have you ever come across this word, secularism? Well, just simply put, it's all about religion inside the state, like in India. Or in Mizo, we could also say that sakho na chungchang. Oh, sakho zalin na ponti thokani. Abig in India rama chuan heng kan nam kan culture mo eile bar de chu lam economic kan ti te. Sarkar le ram in rail bol na lam political kan ti le vantlang social kan ti chung te lakasang thlap hi ania secularism hi mo. Secularism hian heng in rail bol na sang te hi athunun mo influence lawani. Heti zong hian toy join sei te la secularism hi engani tv omlo sakho zalen na ti point kan soi thei thawang. Okay. Ti chuan he chapter hian secularism a soi fia dan hi uluk takin lo ngai to leila. Chapter masalama Indian Constitution. India dan puite kan lo zir to a. Indian Constitution chungnun zia le. Mi zong zong chunga om ani zia te hi civic chapter lo la omzel tura po hian kan la soi tel zel angai do na apoi mo em ani mo India dan pu Indian Constitution kan lo zir to chapter masami kha apoi mo zel do na ni uluk taka ngai to turani ti chuanin chapter dang a Indian Constitution te hi soi chho zel angai do na chuwang chuanin chapter 1 Indian Constitution video explanation la en lo te kanom chuan link emo shortcut siam a train lo en vek turani ani lo chuan chapter in la lon chho dewa in la lon chho dewa hriat fi angai ani a hriat thiam lo tam tak kan nei pha the ni ti chuan he chapter Understanding Secularism kan zir tur po hi uluk taka kan thlir chuan India dan puin central emo state chunga sarkar thuneina a power ti to menga thuneina le sa khuana sang te in su buai mi lawa a then san theina hi apoi mo ome he zirlai bu hian sa khuana sang a kan sa khovon theu he kan rin na faith le ram chung sarkar thuneina te hi a om san thei na hi secularism chu ani tin a soi fia thei bok ome a toy zong in sarkar le sa kho hi a sang thlapa sarkarin sa khoti bik emo zom tur bik ti lam a om lo ti na ni chu entinan kan hriat fia thiam dan tur chuan hindu sa kho emo muslim sa kho emo christian sa kho emo a khoi ang buddhist te poning chu hi entinan India mi puiten an zom vek turani tin khoi mo ber hi sa kho pakhat hi von tur tin a soi ngok thei bik lawani a chan chu India ram mi pui tamanga chuanin sarkarin he sa kho hi zom vek tur hindu hi zom vek tur christian hi zom vek tur tin emo a soi ngot thiang lawani mo amai ro chu kan hriat tur poi mo tak pakhat chu India Constitution ti tiang India dan pui ro chuan mi mal tin te chu eng sa kho po zom emo biak min phal sak vek thungani sa kho biak chungchanga dikna chanvo rights mitin in India rama kan nei vek ani heng zong hi engwangin nge constitution hian a soya sa kho ti bik omlo ani na chante mi mal zalen na vek ani ati na chan chu India ram chu democracy ram mi puin ram ai o hroi tu thlang thin mo kan ni wang te ani thataka democracy a function theinan te po ani tu te emo party na hindu sa kho emo lo promote emo democracy ram lo promote vak te kha anti chi vak lawani India rama chuan engpo ni se sa kho mak danglam tak tak te om ve thina India rama po sa kho tama ate deuh te lian deuh te chung te laka chuan sa kho zalen na hian hemi secularism hian dan mangin Indian Constitution mo dan mangin nam tlem zok chu minority in kan ti te kha ahum him pha don ani mo nam tlem zok te kha ra be in sa kho mangin om ve thei ti na ni sa kho na po kal for lutuk chuan a hlom ve thei ni mo ti chuan mani sa kho theu zalen taka kan practice mo kan zom thei na hi India ram democracy ram anga chuan a him hle ani ole ti chuan in minority kan ti kha soi fe le lokila
enge ni sa khuana chungchang te hnam ang te vun rong le thla sang te pon eng chu group anga atlem zoka omte hi minority tinan da fawatin hei Mizo te po hi Ministry of Minority Affairs noya minority kan ni ve ni claim zo anga kan ve ni community claim zo ka mo minority scholarship te po kan deal thin kha minority ta na siam ani ole hetiang hian example engemaw entirna han peta ila entirna nangma kha Hindu emo Muslim entinan sa kho chel tui lo ni ta ni America ramro puyang taka hu Christian tamna ram te pon lo ni ve ta khunga khonin Hindu le Muslim ngani omvak lo na anga te khon US citizenship mo khwa le tuini na nei reng chung sin US mi le saten isa khwana awangin emo Hindu emo Muslim in ni wang khan an building khoila apartment pakhat po lo tir du lo ta che sela ivui hlenge yang I complain ta ni suti ilo complain awanga India rama le turan ti che ni ngat phei chuan iril ru ana hle ang tero hetiang hian soi le taila hetiang hi kan ton lo ni ta se lung oi lo na emo ngai dan chin ni ina thenga pakhat na chuan Christian te po hi Hindu le Muslim tamna rama po nek che pin ve mai se hatiang lama khan tin ngai dan po nei thei thowanga chu khar chu enge ni in thung rul na in beilet na ni tonga ma chu pakhat le ta ni ngai dan pahni na dikna hai justice kan ti hi rual khai zokin mitin hena danin keng ko zok mai ro se tin ngai dan kan nei thei bok ani ti chuan pahni na kan soyang hian in clear shan na moi discrimination te hi sa khuana le kan rin na awangin nge omlo se ti kan du zok nge yang danin dik takin rorel tamei zok se tin kan du zok emang ole chapter ma sa Indian Constitution kan soi to ni kha kan soi non lenga he ram dan pui hian trong chi sang mang tu hei nam sang le sa kho sang betu mi pui enge ni tluk le ding on tam tak mun khata India rama min kaltir turin poimo na lian tak aneya mi mal tin te engsa kho be mi po nima ila midang te nena kanin tluk rual pa theinan kan ram dan pui Indian Constitution hian enge alo soi lo bi thok taila kan ram dan pui Constitution article som ni pangana article nei kan ti to kha chapter ma sa Indian Constitution article 25 of the Indian Constitution te pontia article som ni pangana sa kho zalen na kan zata na duan chu na bung le chang right to freedom of religion chuan heti hian en zia kani chiale thasiat na manga kan sa kho du ber von thian na zalen taka kan nun pui theina le zalen taka kan pon dap theina he bung le changa asoi khotlang nun mihring nun phung le hrisel na dante ati boilo chung chuan kan sa kho du ber thlan theina zalen taka nun pui theina le zalen taka pon dar theina mi zong in angkhat patin an nei vekang ti nei zia kani kan ram dan pui Constitution in India ram hi sa khoti zol bik nei lo sarkar tia alo vo hian kan ram dan pui le sarkar hi sa kho zol bik pom bik nei lo le pathian thu be chan moro rel na ram ani thiang lowang ati na le aram chunga cheng te chu an sa khona awangin endong bik le du sak bik anei thiang lowang ti na ani mitinin an chiale thasiat na mila an sa kho du ber zui an du na pompui le zader sakna nei ton na ram ani ti na ani bok le thil poi mo de mai pakhat oma chu hriat tur ania democracy rama hei ram dan pui Constitution mo hei hi min angai poimo tak zeta azom phot chuan sa khona chungchang a hianin engen inti boina hi theilo hrim ani zia chu enge sa khona mai bia lama nam le trong emo awanga mi va hnoi chiate khang te kha thei don lovani tin midang sa khorin dana va in rolte mi sa khonek zong le nok zonga an ni na le thu nei na mon por mang emo an hausak na mang emo khatiang mang thil ti kha rem don lovani ti chon keima ni le kan ram in kung ko ina poi mo ber chu khuwa le tuin tluk tlang ve kan ni ti hi ni Constitution atir lama duan ani chho ve lai khan asul su tu masa te khan ahun lai atanga hun local zel tur atan herama mi je sang trong mangte nam nun phung je sang theu nei le
sa kho sang betu te chu hlim tak le in ngei dil dila an kho sak chho zel theinan ma an lo lana sa hle ani sa kho zolbik nei lo ram kan ti hian sa kho nei lo na emo tharau lam thilza derna om lo na emo okok lova puneru khan constitution khami duan siam vel ani lai khan heti hian lo soi to a kan ram constitution a hian India ram hi sa kho zolbik zom tur bik nei lo ram ani ang ti nget takin kan tar lang ta a chu chuan sa kho nei lo om khom kan ni ti a ko na ni lovin sa khuana a mitin te kan in tluk zia te midang te sa khua kan za sak a tul zia te le sa khua po nei hau lo te po herama zalen taka an om ve theina te a kok zok ani ati ani le kan constitution bok kan soi lenga kan constitution hian heng tong sang indirama tam taka oma tin horop sang ziak te le culture mo nam sang te hi hum him vekin sarkar school a emo sarkar chanpuina dong tu school la emo reng sa khona wanga tuma narthian ani lo dan chiang takin a ziak lang bokani khoi school a emo hindu emo muslim mo christian ani wanga lo nar ngot kha thil theini lo tina ani chu hetiang thlap maya dan pui India constitution in asoi thin na chan chu mo kan sarkar hian on bik emo bik emo du sak bik anei lo zia tarlan adu wang ani chu wang chuan constitution hi a kher khep nge strict em ani ole tuna chuanin engani secularism atlak niamna ti meng a chak tok lo na dan anga zom tlan ani lo na lai te po kan soya tul chaudona uluk dewin ru kan pedon ni o ti chuan huna local zela tuna ero chuan vandoi thak tak main heng sa kho zalen na secularism hi then khat malak na wangin adal zo to ni mo india rama sa kho sang betu heng hindu te musulman inkar le hindu le christian te inkar in ngir ngau na le boina apung na sa to hle me tun la ya po entinan political party then khat chuan an mani ham thatnan sa kho pol sang shroi tu te chu mani party huang chunga thunlu tumin tanan la boka india ram hun tam taka politics le sa kho zalen na cho pola ani ta ka wangin boina apun lun pha em bokani hi thil boi thla deuh mai nia kan sa kho zalen na hlutak le ro pui tak von him dan pakhat chu politician te hian an ma ni din mun ti kan nan sa khona rong kai lam thil an man a hla om zia le sa kho zalen na tel lo chuan kan ram in pum khat na hi a ke chevek don ani ti mi pui zinga hne taka thedar le ro le na sang zo ka pol le mi mal anga an puan chuangam hi ani ole textbook kha kan keu chuanin lo en nge thei ula page number 22 na khan milem a oma mo picture khan government school teacher le student te in biak na kan hmu ni heta hian no pangte chuan an teacher hne na chuan thlathar me ya religious festival sa ko thil kut ani meng chu a om tur thuan teacher an hril thu kan hmuwa sikul chunga kut an man ngai lo thu le akum le next year a man an dil thu kan hmu bokani an teacher chuan sarkar school a chuan engsa ko po kut ti big school chunga man emo lom emo aram lo thu rila private school te chuan an mang thei mai anga heng kut te hi chu public holiday a mangin inlama chol chungin zirlai ten an man tur thu kan hmu ni government school a sa khoti big nei chu sarkar dan bo chetna ani ti kan hmu bokani hei hi a om zia chu tirlama kan lo soi tong khan kan ram dan pui constitution hian india rama sa khoti big zol big anei lawa tu sa khoti big zol big nei lo sarkar ani ti kha a lo soi to wang kha ni mo chu wang mai chu ni kan sa thiam em o chuan page number 23 na ha kan en le chuan kha picture khan two wheeler rider pani te in biak na kan hmu le a heta hian helmet khum chung changa dan zom le zom lo thu mi pani te in hnial na kan hmu ni helmet khum zok chuan sikpa chu a hawani engwangin nge helmet I khum lo delhi chunga dan in a phuta chutiang chuanin
poisa ichoi mei tur sin izom lo chuan tin alo hau ani sik pa chuan lungai su poisa ka choi lowang ke ni sik te tan chuan pargi tarban mo sik ho hian an khum thina ngai trevek anga hi kan sa khona ta na poimo a chu wang chuan sarkar hian khum lo turin min tilui ngot thei big lovani tina chang ani heta page 22 le 23 hian school chhunga te kan vei wa na le motor kan khal chungchang ringo ta po secularism hemi sa kho zalen na hi India dan pui constitution hian sa kho sang sang te tan alo da san zia le ngai poimo zia kan mu chiang hle ni mo sik te kha chu an sa kho na wang khanin an tarban mo khami an thil hren an lumi khami pa te kha helmet khum chungchanga khan an ol thei bi kani a respect sak hle ni dan hianin tin hemi sik hoina helmet an khum lo hi Central Motor Vehicle Act antia engeni motor vehicle ti kha chung kan hra thiam mai nga hai lir thei ho chi reng reng chu tiang dan chu om sang le ta chumi section 129 a soi dana chuan exempt sick wearing turban from wearing protective headgear helmet mo ti na ron zia kani ti chuan India constitution hian nam noi hnungzok lower case te dan pui in dikna chanvo pek an fundamental rights te bo chekhopa thinsi ka en niama khoi thiang lo untouchability angmaya angai te hi a phal lo ani mo kan thathiam mo India constitution hi strict em ani heng case niam lower case ni kumlama po kan zir to mai te khata khanin hemi kan fundamental rights kan ti te hemi nam niam zo abik rein dalit kan ti te po khanen chu khang te kha untouchability khoi thiang lo khopa ten om anga ngai kha phal lovani mishing in da niam in ngai niam lu tu khi phal lovani in mu si tang rang te mo a khabburani heteng hi hindu sa kho in ang theu theu apo hian a thleng fo thin ni upper case le lower case tin kan hretlang pui ni case system hi kan soifia to thawin ka ria school nikum lama te India rama chi le kwang sang sang kan ti case sang sang te kha he indian India rama chuanin case system of India kan te Brahman Kshatriya Vaishya Shudra le Dalit ten omani mo hlomli in hlomnga in nomveni chuanin heng te hi musit le endong an hlo em Dalit ho hi Brahman ero hi chu an sang em ani picture kan muang hianin chi sang sangin din hunin ang lo ei zon na te sang chin le hian chin ang khanin thia sang ve ni tichuan United States po khuan USA khuan secularism hemi sa kho zelen na hi an ram dan pui khuan angai poi mo ve em boka ram in sa kho ti bik zol bik anei lova school no pangten tun ma class an tran dona thutiam pledge an soithin pledge of allegiance apo under God ti soitel ngai thin kha chu sa kho na thil a mi mal zelen na kai nu thil a om chuan pledge soi kher hi an ram USA sarkar po in atilui lo ani hei hi enge chan kan ti chuanin entinan under God ti lai takha kan pathian en kol na hnoya ti te pon soi taila entinan sa kho nei lo po khan lo om ve ta tin sa kho sang sang te pon ni theita chungvel chungchanga chuanin
in an lo na thei wangin hemi engani pledge of allegiance hi an soilo ve thin ni hun then khata chuan mo je chu sako zelen na secularism kan ti kha USA po kon an kalpui ve na sat le tina ni ola ti khanin heng hi voina kan zir thei te chu ni tam lem lova uluk deun du le bul tang hen lo en le thinula ram changa te po adang te po kan soi bel zel don ne ti khan ka soi du to ber tan chuan constitution hi lo en don fo ula engeni India ram tan hian enge tang kaina India constitution hi chung te po chu riat tel than next te po constitution hi soitel zel angai ni civics bi ka chuan mo thank you